Brothers and sisters in Islam, Muslim and Muslims women, may Allah bless you all. Tonight, Alhamdulillah, we can gather together in the Rawdah Assembly at a healthy state, mentally and physically. Betul ya. Aku ngawur kok ya. Islam is a religion of love. Islam is a religion of love. Be a Muslim, you must have heart full of love. You have be able to love all Allah creation. You have be able to love all God's creation. You have to love your father, to love your mother, to love your sister, to love your neighbor, to love everything in this world, in this life, because everything is Allah creation. If you love them, you love Allah. If you love Allah, you must to love them all, without exception. Benar apa keliru? I don't know what I said, but I have to say something, because I have a promise. Tonight I have to give a speech in English. Brothers and sisters in Islam, you have to be proud, because this man, whatever he said, he want to prove that spirit can give you more than you imagine. You know what? You understand what I said? Masya Allah. Then you crazy like me. Alhamdulillah, tonight Allah give us apa? All this bless, all this bless, all this apa ya? All this ni'mah. Insyaallah, after tonight, we can speak English more better than tonight, inshallah. Because I have no time to learn English. I have no time to check my spell and to ngapal no. The most important thing is you happy. Look at me like this. Yes. Alhamdulillah, that's Muslim. Give happiness to other people. Give happiness to all Muslim and all Allah creation. Inshallah, we meet you at minggu ngarep. Ikhwani rahimakumullah, cukup doa. Engko tambah ketok bodohne aku. Ikhwani rahimakumullah, saya belum belajar, tapi saya tadi nekat duduk ngomong sak metune ya. Ngomong sak metune. Tapi ya lumayan toh ya. Kalau dari angka 1 sampai 10 kan nilainya 9,9. Oh, yang ngasih saya sendiri kok. 9,9. Saya belum belajar dan saya akan mulai belajar. Saya udah ketemu caranya. Di tengah kesibukan macam-macam, tadi ini saya menemukan satu hal yang pengen saya sampaikan, bersemangatlah. Karena Allah akan memberikan sesuatu lebih dari yang kamu pikirkan. Lebih dari yang kamu cita-citakan. Alhamdulillah berkat saya ngomong, saya pengen ceramah bahasa Inggris. Sudah mulai muncul orang-orang yang menerjemahkan ceramah saya dalam bahasa Inggris. Makanya kalau dilihat channel YouTube Habib Novel Al-Idrus ya, yang tentang sholawat sudah ada terjemahan bahasa Inggrisnya, betul kan ya? Walaupun belum pas, nanti akan kita perbaiki. Tentang channel baru Habib Novel, ya di situ juga ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Biar apa? Biar dakwah kita ini dinikmati sama orang-orang dimanapun.
Baik yang sudah masuk Islam, yang belum masuk Islam, yang tidak mau masuk Islam, pokoknya bisa ngerti dulu. Wa ma'alaika illal balagh, tugasmu menyampaikan, sampaikan. Kalau udah kita belajar menyampaikan dengan semaksimal mungkin, nanti Allah yang melanjutkan, Allah yang neruskan. Manfaatnya itu akan luar biasa. Jazakumullah khairan.